hakuna probleme yenye naweza resiste. Hata iko ya namna gani, uwepo ya Mungu ikishuka, probleme zinapata solution. Amen. Ndio maana inatosha kila leo maisha ambia Bwana Yesu uwepo yako iwe pamoja nami. Maana kila leo kitembea na presence ya Mungu, solution zitakuwa zinapatikana tu. Bwana Yesu asifiwe. Habari hii ni habari ambazo imeandikwa katika kitabu hii. Wakati moja wana wa Israeli walikuwa na vita na Wafilisti, na kila mara wana wa Israeli walikuwa wakikosea Mungu, Mungu anawaachilia, anawalivre mu mikono ya baenemi. Ndio maana fanya angalisho na kukosea Mungu. Ukienda kinyume na mapenzi ya Mungu, usishangale naka mulozi kakezi kugusa hako kata kugusa. Julienda kinyume na mapenzi ya nani? Ya. Nabidi kufanya angalisho. Parce que Yesu iko nasema ya kwamba vous devrez prier sans cesse. Munatakiwa kuomba kila mara. Sasa bila kukata nini? Tamaa. Inatamaanisha kila siku tunapaswa tukue katikati ya presence ya Mungu. Kila leo tukue ndani ya uwepo ya Mungu. Tukiacha uwepo ya Mungu hatuko. Beni walikuwa kwa mercredi tulisema ya kwamba wanafunzi wanaanza safari ya maji na habana Yesu wakakutanana na shida. Mesa Yesu alikuya akakomprendre kama yeye aliangaje safari, akakuya akabasaidia. Yani tunapoenda bila Mungu tunafanya erreur monumentale. Mu maisha yako kila siku, hapana kuitika kubanduka kama hauna Mungu. Hata kama ulikosea, kama ulifanya dhambi, hapana kuitika kuzunguruka na uyatengeneze. Sijui kama naambia mtu kitu. Amen. Sitike kuzunguruka na uyatengeneze. Kama na yote nilikosea Mungu, Yesu alipana mlango ya kusaidia. Parce que inabidi kila Mkristo ajikaze asifanye dhambi. Lakini kwa bahati mbaya, ninasema bien, sulinye ile kwa bahati mbaya. Satire haipashwe kuwa ndio makusudio. Lakini kwa bahati mbaya ikitokea, hapana kwenda fasi na uyatengeneze. Sogelea watumishi wa Mungu, ukatengeneze uwe safi pamoja na Mungu. Njoo ufanye mambo mengine. Sasa hapa Waisraeli kila mara wakikosea Mungu, Mungu anawaachilia banaingia mikono ya adui. Mena hapa kumbi Bafilisti ilikuwa nyingine taifa moja walikuwa na nguvu. Bale watu wakati Israeli shakosa wakapigana na Israeli, bakashinda Israeli. Sasa walishinda Israeli, wakakamata sanduku ya agano, sanduku ya Mungu. Ile sanduku ya Mungu katika taifa ya Israeli ilikuwa na maanisha presence ya Mungu katika Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wote sanduku ya Mungu saiko Israeli, banajua kama tungali na Mungu. Donc ilikuwa na signifie presence ya Mungu. Mena aba bandugu wa Filisti na Ukaramusi, sasa wanaona banashinda Israeli, bakakamata ile sanduku ya Mungu, njoo bale bakaenda nayo mpaka kwao. Mena sasa nafika nayo kwabo. Biblia inasema ya kwamba sema bakaitia, bakafikia mji mmoja wanaita Ashdod. Ilikuwa ni vile moja parmi ma vile za kule Filistini. Mena wakakamata ile sanduku ya Mungu wakaipeleka mpaka mutample muhekalu yabo. Balikuwa na adore Mungu mwenye wanaita Dagoni. Donc ule Dagon ndio alikuwa Mungu wa wale wa Filisti. Alafu bakadanganyika, bakawaza kama Dagoni ndio aliwapatia pouvoir na force ya kushinda Israeli. Alors akakamata sanduku ya agano ya Mungu wa Israeli, bakaenda bakaitelekeza karibu ya Dagoni mule mutample yao. Kilichofanyika ni nini? Kumbi Mungu na presence ya Mungu inapaswa jua wapi kwenye itaikalia. Amen. Mungu hakuyake ovyo ovyo. Kama Mungu anakuya kwako, maana yake alikuya na objectif na anajua wapi anaikalia. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nataka magharibi leo presence ya Mungu ikutafute mahali ulipo. Macho ya Mungu ikutafute mahali ulipo. Maana inapokuangalia, inapokusogelea ni solution ya maprobleme zetu tuko nazo. Presence ya Mungu ikajua kama hapa kwenye wanaileta haiko ndio fasi yake. Pale ya Ashdod mutample ya Dagon haikukuwa ndio fasi yake. Na vile haikukuwa fasi yake, haingelipashwa bakia pale. Kilichotokea ni nini? Dagoni
iko pembeni ambaye ni Mungu wa Wafilisti. Pembeni ya Dagoni wanatia sanduku ya Mungu wa Israeli. Na kwa sababu ile komba inataanza. Haleluya. Wakati moya shetani anatafutaka jivuna na waza kama iko na nguvu. Hana nguvu mbele ya Mungu. Mbele ya presence ya Mungu hakuna. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema satu ile sanduku ya agano lishikutana pale, Dagoni machali pi chini ikaanguka. Watu ya kule wenye walikuwa pale wanakuja wanakutana, Mungu wetu aisha anguka. Sasa mimi kwa tatu sasa ni Mungu gani yule mwenye alishaanguka? Ni Mungu gani? Anaanguka, sema Mungu anaanguka, Dagoni anaanguka. Mbele ya nani? Mbele ya sanduku ya agano. Acha problemu yako leo ianguke mbele ya presence ya Mungu. Shida zenye uko nazo zianguke. Haleluya. Dagoni kaanguka chini mbele ya presence ya Mungu. Hakuna resistance. Bashehe banakuya wanakutana, Dagoni ilianguka. Ile siku ya kwanza hawakupanike. Wakakamata tu Dagoni, wakairudisha tena ufasi yake na wakaenda. Alors turu ya pili yaseme kesho yake tena wanalamuka wanakutana, panike inaingia, Dagoni tena ilianguka. Na Dagoni kuanguka maraba ikuanguka tu, mekichwa ikakatika, mikono nayo kafani nikakatika, Dagoni kabakia kiwiliwili. Mungu atusaidie sana. Hakuna kitu kinaweza resiste. Na ndio maana nataka kutangazia ya kwamba Dagoni ianguke katika maisha yako. Inapoanguka utafunguliwa. Inapoanguka utaavance, utaendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Dagoni magharibi ya leo ianguke. Na ndio naomba maombi yangu siku ya leo. Nikwambia Bwana, Dagoni ya maisha yako ianguke. Ile shida inasumbua moyo wako ianguke siku ya leo. Dagoni ikaanguka mbele ya presence ya Mungu. Hakuna kuresiste. Uwepo ya Mungu inapofika kanisani, mapepo zinakimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwepo ya Mungu inaingia kwenye watakatifu wiko, Roho Mtakatifu anashuka na watu wanavuviwa vipawa. Haleluya. Pokea vipawa magharibi ya leo. Pokea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uwepo ya Mungu, ile presence ya Mungu ambayo ilikuwa symbole, ilikuwa symbolizana na ile sanduku ya agano, ikafika mutaple ya Dagoni. Dagoni haikuresiste. Cha kufuata ni nini? Majipu ikaanza piga watu mwa ile nchi ya Ashdod, mwa ile mji pale. Bakaanza ona watu wanaanza kufa. Banaanza kufa. Kumbi walikana bulula vyenye bapashwe bulula. Balibewa Kenya kibebe wake. Watu wanaanza kufa. Bingine majipu inawapiga. Wale watu ya pale wakaita washehe, aseme hapa, mtoshe hii kitu yenye mlileta hapa. Watu wanatukufia. Asa tuitoshe wakakamata ile sanduku ya agano ya Mungu wakaibeba tena moya mbili mpaka mwingine vile ndio wanaita Gats. Sasa wanafika mwile mwingine na kufika tu kwenye waliitia. Watu wanaanza kufa mwile mwingine. Na wenyewe kukufa majipu zinaanza wapiga. Watu ile mwingine ndio wanaona hata. Koro hii yenye biko naleta huku, kumi jonye kuna tuletea shida. Wanaenda tena washe muitoshi. Bwana tusaidie. Siku nilikuwa nasoma ile maneno nikasema hivi, Mungu sinashia tufanyie hivi. Kama kitu yako balibeba, ete vituku mtambi na maadui. Haleluya. Kama kwa kitu yako tu balibeba, aseme wanaibeba shuba kupatia yako, Mungu haiguse ibakoseshe amani. Jina la Bwana libarikiwe. Kuko kitu unaenda nayo na kuletea vituku ngao pepo naanza sema, nafanya nini? Nirudishe. Bwana tusaidie sana. Au shangani unasikia sema balozi walikamata mkono ya mtu mmoja wakaibeba. Kisha ile mtu anabakia kilema wa nini? Wa mkono. Mnaona iko kilema, kumbe haiko liema. Asema walibeba mkono yake quelque part. Mambo ya kushangaza. Sasa ile mkono walibeba, acha iende balete vituku mkambi yao. Walirudisha. Sasa sasa mwingine wao waliwaka kaleso yake quelque part wakaibeba. Ndio wakaenda mlogea hapo wakampata. Magharibi ya leo irudie katika jina la Yesu. Nikasema iwaletee vituku, wanatafa hivi ya vikamate. Inawalemea. Aba watu, sasa waliona vile watu ya Gats na wakaambia bashehe wanamtoshe kitu hapa. Aba bashehe wakasema tuwewe wakabeba.
maraba walitafika fasi moja wanaita Ekron. Bale habo abakungole ikani. Kumbe baisha sikia gisi ile kitu iko naleta vitu fasi ingine. Watu waliona wanaileta, watu walipiga kelele. Mtu toshe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kwa kelele takatifu, kwa kelele takatifu. Haleluya. Unajua kelele takatifu, unaona desordre na taa ingine unapiga kelele desordre itoki. Ile kwa kelele takatifu. Na mama ndio wanaweza kelele sana. Mama tu atolitamletea mtu mwako. Akishasikia tu asema ule mtu ni mlozi, mama atapiga kelele. Utatosha ule mtu. Atalikuwa dada. Atambana. Mama Mungu awabariki. Kuna kwa sababu mnapiga kelele ya mzuri. Kanisa haina ngoma, haina kitu. Nasikia mama anasema hapana, tutauza ngoma mbele kanisa. Batapiga kelele mpaka ngoma itaingia. Mungu awabariki mama. Na ukikuwa mama ukipiga kelele ya kuleta desordre haustahili. Na utana kwa mama mwingine basi kwenye kuku amani yakiingia hewe na haribika. Ulifika mnyumba ya watu biko bie, mtu anaishi mzuri na bandugu yake, sasa unaingia unaanza create conflict. Ile ni kelele mbaya na Mungu haipendani. Kwa kuitupa mbali, tafuta kelele ya mzuri ya kuleta solution ku probleme za mnyumba. Haleluya. Na mpenda mama mwenyewe aliona watoto wanatala la njala, anaanza kelele. Anafika hapa kwa mnyumba, baba, tunatame watoto watala la njala. Unakutana magharibi na nya 18 watoto wao watakula nini? Mama alienda, kumbe alienda piga kelele takatifu. Ile kelele takatifu 19 na pia na sashe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama alifanya kelele takatifu. Watoto wao watakulipa masomo, mama anashidebrier. Anatafuta vya kufanya. Iko kelele nzuri. Hapana kelele ya kuleta makonflikt majamaa. Tuevite ile. Haleluya, haleluya. Batu ya Ekroni wanapiga kelele, wanasema mtutoshe hiki kitu. Hatupendi hataki ikale. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana biako biebalibeba magharibi alio wavirudishe katika jina la Yesu. Zile kelele sasa zilipigwa. Bale bashehe mpeke wakaikala wakasema tuanze tafuta modalite za kurudisha hiki kitu kia watu. Haleluya. Napenda sana Mungu asaidie nyota yako yenye walibeba arudishe. Kuna mtu mwenye alikuwa na bahati ya kupata lari. Siku moja analikutana iliisha. Kumbe iko kaikipe kama kalikala akafanya njama bakairekipere mu ulimwengu ya roho akabeba. Hata tafuta hakuna habikamate. Bisha bana, kumbe iko watu baisha beba. Ulikuwa kutolewa hata na 19 au 20. Me siku moja tu watu bakaikala fasi moja bakafanya njama, bakarekipere ile chance ya kuolewa. Unashikutana wapi 25 inene? Mapi kwa Kuna bagasho walikuwa nakuya, tunapana nipenda tu mzuri. Kuolewa ilikimbilia wapi? Magharibi ya leo bahati irudie. Haleluya. Zile nyota zirudie. Kuna mwenye alizaliwa na nyota ya utajiri, ya kupata kabisa. Mesawa na ibebo unashikutana alikamata. Melo ulikuwa na foki kusataka kitu ka hivi na vinaende. Meleo unashikutana unagusa vya hivi na haviende. Comment expliquer? Ulikuwa unagusa ka hivi na kanatoka amo. Mais unaanza gusa vya hivi havitoki amo. Comment expliquer? Kuna kitu kilibebewa ambayo kinatakiwa nguvu za Mungu zirudishe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kinatakiwa uwezo ya Mungu irudishe. Wale mashehe sawa liona bituku inapita wakasema hapana, tutafute kisa kurudisha hii sanduku ya watu ya agano yenye tulikiana kululana naye. Kwa vitu vya babebake. Haleluya. Acha nikwambie secret. Kama unaishi maisha matakatifu na kila siku naombaka, kitu yako hata wanaibeba wataileta. Amen. Juu batakuwa nafaa walibeba kiato, juu kulonge mgulu, wanajua sana kiato haikamate kuna ponyokaka tu. Bali tafuta tia kitu inaponyoka tu. Haleluya. Mungu aponyokeshe vitu yako. Mungu aponyokeshe. Oh, alikuwa mimba wakamuiba mimba mtumu. Waliba mimba mtumu. Oh might. Na mawezi. Inabidi maisha ya kiroho kukatana ma desordres zimwa za ibilisi.
na jamaa yake wachawi walozi wale wote ni jamaa ya shetani. Na vitu sama kukatala zile ma desordre. Kusema hapana, sipenzi, me hawezi katala na uko rafiki yako. Sasa ni uliiba uko rafiki yako. So unasema uongo unakuwa rafiki yako. Utakatala shetani na uko rafiki yake. Unaweza mkatala? Soli zini tu, unakuwa rafiki yake. Hawezi mkatala. Kwa kusudi kamate decision ya kumkatala, inaomba kwanza wewe ukuwe uko mtakatifu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kuwe mtakatifu, sadire wewe na Mungu mkuwe hivi. Biblia inasema Mungu akaona kubakia mbinguni haitoshe na mwanadamu anapotea. Aseme akaitika ashuke avae mwili. Na sali vaa mwili akazaliwa akaitiwa jina ya Emmanuel. Sali ite Emmanuel manake Mungu pamoja na wanadamu. Yaani Mungu akaitika kwanza tembea na wanadamu. Haleluya. Akaitika kuongea na watu. Kwa sababu kuna mwenye anaelewa. Amena. Akaitika anze tembea na watu, anze ona probleme zao za watu live, anze siona live. Njoo Mungu alifanya. Sasa anatuambia hivi, Yesu anasema mkuwe watakatifu vile baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Na unapofanya utakatifu ni pale utampinga shetani naye atafanya nini? Atakimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Usianze mpinga na kumbe uko rafiki yako. Si kama hii Kiswahili iko inaeleweka hapa kwa partageons la Bible. Usianze pinga shetani na kumbe uko rafiki yako. Uko membre wa komite yako. Watakuwa nasema kasi leo. Mwenzetu tule. Sasa kuna ruka pale wanasema tunayako tutakutanana. Unaiona leo shetani amefanya kitu kimoja na ni maandiko pia iko natimia. Amecree urafiki na bapasteri. Anacree urafiki na wajakazi na watumishi. Unayojua nini? Parce alikiaona kama haisi tena tosha onction kwa mtu. Atolikuwa mhubiri ukizini. Sota ubiri tu na onction. Shetani hata itosha. Shwa alikiaona kama akiitosha ule mtu atariske kumkwepa. Meumwa mwachi tu onction akwena ubiri na zambi na onction iko. Jua kwetu na yeye kama angali na Mungu. Sasa unakaa kukana wahubiri mingi kuna uhubiri tu na upako na kumbi ni mwenye zambi. Shetani ndio anamtia mwile carrefour, anamtia mka distraction. Juu asione kama Mungu aisha muacha. Naona distraction shetani anatia mwatu. Sasa mtu anakuwa iko na uhubiri lakini ni rafiki ya shetani. Sana sema tuimbe tushukuru Mungu, shetani anaongelea sema pile yangu. Tutakutana na kile kipaa. Lakini magharibi ya leo kata zile maliana. Kata zile kamba zinakulie na shetani. Umwambie sisi tuko watoto ya Mungu. Nous sommes des enfants légitimes de Dieu. Amen. Mungu ametuzaa kupitia mtoto wake. Haleluya. Tuko petit frère ya Yesu Kristo. Kama tuko petit frère ya Yesu tunatakiwa tukupe malien zote zinatulie na yule mwovu shetani. Jenga urafiki na Yesu. Na kwa kuijenga ni kuwa mtakatifu. Mtakatifu. Unapiganisha usifanye nini? Zambi. Yesu anasema tangu siku za Yohane Mbatizaji ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nini? Kwa nguvu. Mfrançais wanasema bien, se retrouve par force. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Aseme na benye nguvu ndio wanaiteka. Sasa zile nguvu iko za kukula maragi, nilisema tena ile siku. Iko za kupigana. Ni nguvu za kusema sitaiba, sitazini, sitasema pongo. Hiyo ndio nguvu zinahitajika. Kama hujaweza zifanya, manake hauyakupe lien wewe na ibilisi. Magharibi ya leo zikate. Na ukishazikata tunarudia hapa sasa. Tutaita Mungu akuye. Sana kuya. Presence tu ya Mungu hivi. Hii dagoni yenye iko hapa karibu inaanza anguka. Amena. Na itaishia kuanguka na katika. Miwili. Kila kitu. Kenyeni katika mikono itagusia tena wapi? Hakuna. Migulu ilitoke itatembea. Hakuna. Problemu yako ikatike migulu mikono na ikimbie katika jina la Yesu. Haleluya. Simama tuombe Mungu. Yes.